ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 14 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯁꯤꯡ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯨꯞꯀ ꯌꯥꯅꯆꯦꯔꯣꯜ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ इंटरनेट थिंबगी मायोक्ता अनसमना लेंगाकी ऑफिस थोंग लोनबा हौख्रे इरांगी मिंगदा मियामगी हकमतपा याबा ngamloi हाइना अंगते सांग मरिंगना फोंदोरकली मणिपुरगी इरांग मिरमगी फोर्सिंगना लौतुनरगा थोअनबरा हाइबगी सिंगनबा लई हाइना मोहन भगतना फोंदोरकली मणिपुरगी इरांग बिरेनना थोअनबनी हाइना ITLF ना फोंदोखरे थौबालदा अफ्रीकन स्वाइन फीवर लेरे हाइना लाउथोखरे अरोंग तुरेलदा ओक असिबा कयामरुम थादरकले हाइरे तोरबुंग ममांग लेकाइदा मैतै सिंगना मसागी मयुमदा संगलुबदा कुकी सिंगना थांगना यानगे तौरखरे सिक्योरिटी फोर्स ना मफम अनिदगी यामलबा खुसु खुलाई सिंग फागतले हाइरे अमोफा लिंखटखिबगी 39 सुबा फाउंडेशन देगी थौरम पांगथोखरे इंडिया दा तिलुबदगी थोकलिबा सेनबसिंग खंगना थबक तौसे हाइना वाई कुंजरानीना फोंदोखरे लिंथोइंगबी अमसुंग हेमांजित की जे सिना फोंदोरकपदा मणिपुर लेंगाक्ता मियामना थाजबा थमद्रे अकन बखोंजंग संगसिलगनी हाइरे सिक्योरिटी न सासन फूबदौन फूबदा फिबम लूना सोकपदगी लाइकनरिबा महैरोय मरीदा स्कूल तरागा माथोयगी महैरोय सिंगना लुपा लाख अमा लिसिंग यांखैगा मंगा चात्रेट यांखै खाइगतनदुना मतेंग पांखरे क्वाक तानबगी थौरम येकना तिंखंग पुमनमक मरु फंगना माइथीबा पीरसनु हाइना निंगथौ लैसेंबा सना जावबना फोंदोकले अमदी थांग थारगा अंगांग उन्नबबु सेंदाल लंबी ओइना सिजिनरकपगी मतांगदा लनाई लायेंग संगसिंगदा सी सेक्शन ऑडिट तौबगे तंगाई फदब लैरे हाइरे खुरुमजरी मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग मिटिंग ताबिरिबा मदि ताबिरिबा सिंगबो पुष्परानी लाइसोमना तराम नोक्सरी ngasige headline da yauriba maru oiba pausing housing miamda sandokna pijari Imphal East district ki manung chanba andro AC gi tongan ba mafam singda lupa crore taraga mari romgi oigadauba thabak ahum chief minister nongthomba birena urep uyung tamkhre मणिपुर की इरांगदा मपालमगी खुदयावी हाइबा नोंमगी मयेक सेंगलकली मिटोप पुसिनबा उमंग कोकथोकपा पोपी थाबदी याबा सुंगम ngamloi हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे अंद्रो लेटान पेखफम ग्राउंड वर्क्स मिनिस्टर के गोविंदास टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ मणिपुर की चेयरमैन TS श्याम कुमार MLA अंद्रो खुलगी खुलाकपा SS चंद्र मैतै MLA सिंह KS इबोमचा KS लोकेन अमसुंग TS अरुल कुमार याउना अंद्रोगी इमा कैथेल नेचुरल ग्रास फुटबॉल ग्राउंड अमसुंग कैथेन मानबी तुमुखोंग मोइरांगपुरेल ताबा लंबी सेमजिनबगी उरेप उयुंग तंबगी पांगथोखिबा थौरमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाई मणिपुरदा हौजिक थोकलिबा इरांग असि क्रिस्टल लाइनिंग अमसुंग हिंदू लाइनिंगे कुकी अमसुंग मैतै नत्रगा मसिंग याम्बा अमसुंग यामदबा फुरुप की मरक्ता तौनबा नते मसिदी म्यांमार अमसुंग बांग्लादेश बेस तौबा टेरोरिस्ट सिंग अमसुंग लमदम असिदा लैरिबा टेरोरिस्ट खरगा खुसमनबा इंडिया की मायोक्ता चथरकपा लानी हाइबसे NIA ना फोंदोखिबा लैख्रे लैरिबा इरांग असिदा मपाल लमगी खुद यावी हाइबसी नोमगी मयेक सेंगबा हेंगलकले मसिगी खुदम हाइबबु नहान चिनकुकी
लिबरेशन आर्मी की मियोई अनि यामलबा खुलाई का कोनना फागत खिबा असिना ओइरबनी असिगुम्बा कया असि इंडिया लेंगाक अमसु मणिपुर लेंगाकना थेंगनदुना लागली मखा तानासु थेंगनखिगनी लेंगाकना ऑपरेशन चथरगा बंकर थुगाइबा लेप्ट्री खुलाई कया फागतली हौजिक थोकलिबा इरांग असिगी हौरकफम करिनो हाइबदु ममुत ताना मियाम खंगबा तंगाई फदे लेंगा असिना लैरिबा मखै लमदम असिदा मिटोप पुसिलकपा उमंग कोकथोकलगा पोपी थाबदी याबा सुंगम ngamloi हाइखि हौखिबा था अमा अनि असिदा मणिपुरदा नोमै कापगी पाउ तानखिद्रे अदुबु मियामगी पुकनिंगदा निंजिंग मांजिनबा अमदी अदुमक लैदी इरांग द लुप्तुना लैबदी यादे हाइनसु चीफ मिनिस्टर ना थमखि अमरोमदा मणिपुर की तंपाकी अचौबा खुलाई पाइबा लुप अमगा मणिपुर लेंगा का वरी साननबा याना चिरोल खुयेक पिनखिबा लैते हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना फोंदोखरे अंद्रोदा पांगथोकपा प्रोजेक्ट सिंग उरेप उयुंग तंबगी थौरमदा सरुक याबा लाखिबा चीफ मिनिस्टर दा पाउमी सिंगना हंगबा वाहंगी पाखुमदा हाई तंपाकी खुलाई पाइबा अचौबा लुप अमगा वरी साननबा याना चिरोल खुयेक पिनखरे हाइना सोशल मीडिया दा वायरल ओइरकपादु खुयेक पिनबगी वाफम महाक खंगदे हिरम असिगी मतंगदा वारी साननबा प्रोसेस तौबदी लई करिगुम्बा खुयेक पिनबा तारबदी महाकसु सोइदना खंगनी हौजिक फाउबगी ओइना वारी सानबा लैट्री वारी सानबा असि करिगुम्बा हौबा तारबदी मदु मियाम हराउनगनी लोइनना लमदम असिदा इंथा तपथबा पुरकपदा चाउना मतेंग ओइगनी हाइनासु फोंदोखि मणिपुरदा मेगी तारीख 3 दगी हौदुना थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा मणिपुर लेंगांग स्टेट सिनबा थुंगना इंटरनेट थिंगबगी खोंजंग संगसिलखिबा असिगी मायोक्ता ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर अनसमना चिंगी लमदा लेंगा की ऑफिस थिंगबगी खोंजंग संगसिनबा हौख्रे हाइरे इरांगी मिंगदा इंटरनेट थिंगबदी अनसमना याबा ngamloi हाइनासु फोंदोरकले ngarang ahoba numita Chandel Urkhul amasung Senapati da laiba lenga ki loisang sing solon sinkhre ansamgi khongjang asigi saruk ama oina ansamgi General Secretary Angtesang Maringna lusingba kangbu amana Chandel District ki Deputy Commissioner Office Jauna District asida laiba lenga ki office sing solon sinki bane ngasi phawba sathagada ba khongjang asigi matangda amadi ansamgi General Secretary Angtesang Maringna फोंदोरकपदा स्टेट असिदा थोगलिबा इरांग असिना मियामदा अवाबा नंगलिबा असि नागासिंगसु खंगे अदुबु इरांग असिगी मिंगदा लेंगा असिना मोबाइल इंटरनेट थिंगबा अमदी असिस्टेंट प्रोफेसर चामग मौबुद्रागी फल लाउथोक्तबा असि अनसमना कैदौनैदा यानिंगदे हिरम असिगी मतंगदा लुप असिना मणिपुरगी चीफ मिनिस्टर मसामका उनदुना मोबाइल इंटरनेट थिंगबगी ऑर्डर हंदोकदबनी हाइखिबा मतम अदु लोइख्रे अदुबो इंटरनेट थिंगबगी खोंजंग हंदोकपगी महुत्ता अथिंगबा सांगदोकपगी ऑर्डर थोलकपा असि यानिंगदे रिक्रूटमेंट प्रोसेस लोइरबा असिस्टेंट प्रोफेसर चामग मौबुद्रागी फल हाइदोकपगी मतंगदा लेंगाकना पीखिबा कमिटमेंट सिंग अदुसु ngasi फावबा थबकता ओंथोरक्ट्रे मरम अदुना खोंजंग असि अहानबोइना तौबनी मसी फावबा लेंगाकना तारक्ट्रबदी मसीदगी हेना कनबा खोंजंग कया संगसिननबा सेमसाबा लोइरे हाइनसु फोंदोखि अमरोमदा अनसमगी खोंजंग असिबु सौगलदुना सेनापति डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन सेनापति डिस्ट्रिक्ट लेरिबा लेंगा की ऑफिसिंग सोलोनसिनबगी खोंजंग संगसिनबा याउखे मणिपुर लेंगा अमसुंग सेंट्रल लेंगाकना कयारक हन्ना थाजबा पीख्रबसु ngasi फावबा मणिपुरदा इंटरनेट थिंगबगी ऑर्डर असि हंदोक्तबगी मायोक्ता अनसमना लेंगा की ऑफिस थिंगनी हाइना अक्टोबर 13 ता लाउथोखिबा लैखिबने मणिपुर लेंगा की गवर्नमेंट कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर चामग मौबुद्रा लौननबगी इंटरव्यू पांथोखरगा ngasi फावबा फल लाउथोक्तना लैरी मसिसु लाउथोकपिननबा लेंगाकता कयरक तकनदुना लाखिबने महिरु सिंगी डिमांड असि लेंगांग अथुबदा थबकतो ओंथोरक्त्रबदी खोंजंग असि हेना कंसिलकनी हाइखि इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट उरखुल काक्सिंग अमसुंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्टा अफ्रीकान स्वाइन फीवर लेरे हाइबगे कंफर्म तौख्रबा मतुंग थौबाल डिस्ट्रिक्टसु असिबो ओकी सैंपल सिंग टेस्ट तौबदा अफ्रीकान स्वाइन फीवर पॉजिटिव ओइरंबा थेंगनरे हाइना
District Authority na lauthokre. Hiram asing matangda District Veterinary Office Thobal gi Joint Director S. Binod Kumari Devi na phongdorakpada Thobal District ki mafam kayadasu oksiba nabagi pau hek phangbadagi Department Official sing mafam kayada thaduna oksibagi maram thigatpagi thabak sathaduna lakhi. District asigi salungpham amasung KVK Thobalda oksibagi pau phangbaga asibo ok adu postmortem tauraba matungda sample sing adu DI Lab ki team na Guwahati da laiba North East Regional Disease Diagnostic Laboratory NERDDL da thaduna test tawbada African Swine Fever positive oiramba thengnabane. Laina sandokliba mafamsing infection zone amasung surveillance zone oina lauthoktuna mafamsing adu control amasung containment taunanaba thabak paikhatpa hauragani haina mahakna makhatana phongdokhi. Laina asina topa mafamda sandoktanaba Nation Action Plan on African Swine Fever gi makhada Rapid Response Team semduna thabak sing paikhatpa hauragani ok naba yauragadi department ta pau pibiu kanagumbana asibo ok sing adu turelda labuk lamhangda hundokpa tawbikanu hairaduna masina laina asi hena paksana sandok hanbada mateng pangbo ina thokani hainasu District Veterinary Office Thobal gi Joint Director S. Binod Kumari Devi na makhatana phongdorakhi. Manipurda tangdu leitaba hanjillakle torbung akoibada khundaramba maitai singna masa masagi yum kai sohogdabasingi oinadi hanjinbada kiningai oidre miyoi kya marum hanjinnaba haunare haina leingakna lauthokrabasu ngarang torbungda leiba masagi yumda sangluba maitai khara kuki singna thangna yange tawrakle hairi. Torbung Gram Panchayat ki ward number 4 da leiba Torbung mamang laikai da masagi yumda sangba yananaba napi songjilamba sing yengba sanglubada kuki sing adu hanadagi mafam adu da lairamduna makhoibu hatlage matagum thang pairaga tanarakibane. Matau karamna kuki sing aduna maitegi yumlakta leiramlibano Central Force na ayaba pirabra haina Torbung Zifigi khunja singna hangnarakle. Thaudo asi ngarang ayuk pung 12 rom tarakpa adwaida thokibani. Torbung Gram Panchayat ki ward number 4 Torbung mamang laikaidagi haujingna lanjenna duna moirangi oksongbung Afar Primary School da hangliba relief camp ta lairiba oinam Sham Sundar amadi mahaki loinabi oinam Arpana amasung yumthangnaba Kundrakpam Suresh makhoi ahumna mafam aduda duty tariba Kumaun Regiment ki personnel singdagi ayaba lauraga makhoigi mayumda sangkibani hairi. Ningsingba yabadi torbungi kha thangba sarukta kuki khul sing S Quadline nongchup thangba sarukta Jalen Phai leiribani aduga nauna khul masa masa kaya ama kanagi ayaba yauraga sandoraklibano haiba khangdanasu leiri hairi. Manipurda haujik chathariba Kanglup ki irang asi miramgi forcingna lautunaraga thoanbara haibagi singnaba Rashtriya Swamsevak Sangha RSS ki Lusing Purel Dr. Mohan Bhagwat phongdokre. Maharashtra gi Nagpur da leiba RSS ki headquarter da ngarang pangthokiba Vijaya Dasmi usapta wangangladuna Nagaland amasung Mizoram ani ki marakta leiba Manipurda tangdu leitadaba karamba mapalamgi force na pamlagani haibadu khanthaningai ni. Yumthangnaba leiba ki terrorist lupsingi khut yauramloi karamna haigani. Manipurda tangdu leitaba amasung chaukhatpa pamdaba miyoi foreign power amadi agency sing leiramloi hainingai leite. Kanglup anina tangdu leitaba pamlabasu foreign force singna singsep thaduna makhatana Manipurda ikheng tanana basinba yauri haina RSS ki lusingba asina makhatana phongdokhe. Mahakna hai India da mapangal kanba leingak leina kanagi pangalna
kari thawin sindagi irang asi lepa leitana sathaduna leiribano masida Southeast Asia gi geopolitics ke role yauram loi haibagi kari pau asi makha tana pijare Thazabalai Manipur gi irang asi mapung phana loisinge hairabadi miyamgi amadi politician gi oiba mayon kya gi thausil mathau tai aikhoina thamoi sengna amatoina hotnaraba matam khaktada kanglup masel gi marakta thajanaba purakpa ngamgani hainasu makha takhi mamang thaktagi horaga election gi matamda tausinnaraga vote khomba khunaibu machet thugairaga election mai paknaba hotnabagi Satnabi ama lairibasi hongdokpa mathau tare mathang sahi lising ani kunga mari gi Lok Sabha election dadi isagi thaugai ama oina vote thadanaba amasung India gi unity integrity stability amasung development da yumpham oiraga vote pinanabasu RSS ke Lusing Purel Dr Mohan Bhagwatna Bijaya Dasmi Usab ki warol achida appeal tauki Nakal amaromda Manipur gi irang ase kanana hawhal libano haina RSS ki Lusingba Mohan Bhawanna hanglibo wahang asigi chapchaba pakhumdi bireni haina Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF nasu phongtokre ITLF ki Media and Publicity in charge Ginza Bunjong na thadorakpa cherol amada Mohan Bhawanna Manipur gi iranga mari lenana wahang kaya marum hangki adubo mahakna hangliba wahang sing adugi pakhum pidringai mangoinana ITLF na makhada hangliba wahang sing asigi pakhum hana puthokpiba mathau tai sahi kayagi mamangdagi punna leiminaraklaba maitei amadi kuki gi marakta hana irang thoklamdraga handak Chief Minister N Birena Lusingba BJP gi lengak asi lakpada irang thoklibasi kari maramdagino Maitei singi ka henba thawong Biren gi lengak matam asida henjalakliba kari maram gino Arambai Tengol amasung Maitei Lipun gumba radical group kaya marum semgalaklibasi kari gino afaswabu singda khaktamak salai halibasi kari gino Reserve Forest amadi Protected Forest nauna kanglon gi wangmada semnana bahonaraklibasi kari maram gino loinana Maitei singi ST demand tanbagi khongjang khangkan kansalakli karigino haibagi pakhum pigadabani haukiba sahi khara asida satharakliba thawong asidi majority oiriba phurupna minority singbu otpi nabi bani hainasu makhatana phongdorakli United Naga Council UNC gi makhada affiliation tauraba kom khul singbu kom phurup ke miyamna saugat piduna tangdu leita na hingminana ba honamina se haina kom naga union Manipur konamna appeal taurakli Security Force na Bisnupur amadi Kaksing district ki tongan ba mafam anidagi ngarang bom yauna yamlaba khusu khulai kaya phagat pangamkhre Manipur na India da tilubadagi hiram kya da khaibung tanaduna thoglak liba se nabasing lamdam sigi miyoi khudingmakna khangna thabak tawsi haina All Manipur Women Voluntary Association Amofa gi president Yumkhaibam Kunjarani na phongdokre wafam asingarang lup asigi kuthra mari suba foundation dega mari leinana Wangkhai High School Relief Camp amadi thau ground da hangkiba relief camp ta pangthokpa achamba thauram amada phongdokhibani Manipur da thang tharaga angang unabagi sang yamna wangkhalakliba ase thingnanaba lengakna thaurang paikhatpagi tangai fadaba leire lengaki ana layeng sangsingda tawbagumna lanai ana layeng sangsingda thang tharaga angang pokpagi sang wangkhalakliba ase hantha hananaba lengakna Yasal lakpagi tangai fadaba lakle Malem Gyoina World Health Organization gi Reproductive Experts singi panel amana piba report ki matung ina nupi singna angang unaba matamda sada taradagi tara mga phawbagi
sang asi khaktamak thang thananaba recommend tawi adum oinamak malemgi oina thang tharaga angang unabagi sang asi sada kunga mathoi dasmik ama oiri Nation Family Health Survey gi matung ina India da thang tharaga angang unabagi sang asi sada taraga taret oirambadagi sada kunga mathoi dasmik mangada hengalakpa thengnari Manipur gi ana layeng sang singdagi loba hakthengnaba report gi matung ina thang tharga angang unabagi sang asi kumja lising ani kunga mathoi kungani thoida sada kuntraga mapan dasmik suno mapan oirambadagi kumja lising ani kungani thoi kunga humdoida sada nifu dasmik mangada hengalakpa thengnari masigi mamangda kumja lising ani taraga manga taraga tarukta phongkiba Nation Family Health Survey Mari subada Manipur da thang tharaga angang unabagi sang asi sada kunga mathoi dasmik ama oirambadagi kumja lising ani taraga mapan lising ani kunda phongkiba Nation Family Health Survey manga subada sada kunga manga dasmik tarukta hengalakpasu thengnari masida lanai ana layeng sangsingda angang unabada thang tharaga angang unabagi sang asi NFIS 4 da sada nifuga taruk dasmik ani oirambadagi NFIS 5 da sada yangkai humdoi dasmik ani da hengalakpasu thengnari amarom da hariba survey gi report matung ina lengaki ana layeng sangsingda thang tharaga angang unabagi sang asi chada kungani thoi dasmik taruk oirambadagi sada kunga mari dasmik tareta hengalakpasu thengnari report asigi matung ina Manipur da thang tharaga angang unabagi sang asi lanai ana layeng sangsingna kai hena wangbagi record lei lengaki official report ki matung inasu kumja lising ani kunga mathoi kungani thoi amasung lising ani kungani thoi kunga humdoi gi record ta thang tharaga angang unabagi sang asi lengaki ana layeng sangsingdagi lanai ana layeng sangna hena sang wangba utli Manipur gi lanai ana layeng sang khara dadi miron binupi sada sama thang tharaga angang unaba yauri haina su report tauri Kanglup ki irang asina maram oiraga lamdam asigi haurakliba nahasingbu aranba lambida satkidanaba mama mapa amadi ahal laman singna hotnahoba mathau tai haina ani subai amargi commandant Victoria Yengkhomna phongdokkhre wafam asida Kaching district arong khunau da leiriba senior citizens home amasung Thambal Children home chalairiba Health for All organization hapau arong khunau Kaching district kuntra mathoi suba mapok numit thoromda phongdokhibani handak Kanglup ki irang asida ima leibaki damak thawaina pontha pi khraba athauba athaubi singi mafamda hailai katuna ikai khumnaba utpaga loinana hafaugi Mini Central Park da pangthokpa thoromda hafaugi chief functionary Prem Kumar Haigruzam CMO Kaching TS Rajen Manipur College ki assistant Professor Lairenjam Gojendra yauna maru oiba mioi kyasu saruk yakhi Thoromgi manung chana kuki singna mayum makai mai thadok piduna lanjenna hanbibadagi tongan ba relief camp singda sangja famloduna lairiba singi manungda haksangi phibamda sotharaba angang singi amasung ahal singda selgi tengbang piba haphauna chalaiba senior citizens home da lairiba ahal singda sahi gi oina piba pension ki senpham sing relief camp ta lairiba ahal sing amasung arong khunaugi area da leiba ahal singda inapi amadi lengyan piduna ikai khumna basu utkhi Thawamasida commandant Victoria Yengkhomna hai handaki kuki amadi maitai ani ki marakta thokliba irang asina purup ani khakta natana lamdam asida khunda minariba purup khudingmakta saitheng phangli adubu irang asina hiram kyada awaba pirabasu lan asina miyamda apunmagi kanaba amadi amaga mateng pangbagi sanabi amadi tambire haike loinana irang asida saitheng phanglaba nahasingna laman khumningbagi wakhalona maram oiraga hana sunabada midyang thablaklabadi afaba oiroi maram asina miyamna langi saitheng phanglaba haurakliba nahasingbu achumba lambida puhause hainasu makha dakhi
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विलेज अथॉरिटी एक्ट 1956 की खुदोंगचाबा लौदुना इलीगल इमिग्रेंट कुकी सिंगना सासिनबा चे चांग सिंग सिसिनदुना खुंदा सिलकपगी मथक्ता येलहौमी सिंगना फंगदबा एसटी की खुदोंगचाबा सिंगसु लौरी हाइना आरपीआई आटवाले गे नेशनल सेक्रेटरी महेश्वर थौनाउजमना फोंदोखरे वांगू अवांग लेकाई मेरा पाइबिना सिंदुना चिन कुकी नार्को टेरोरिस्ट सिंगी मायोक्ता माइकई अदुदा पांगथोखिबा मियामगी मिफम अमदा महेश्वर थौनाउजमना हाई एक असिगी मखादा मियोय कुन खुंदारकपददी खुल अमगी मिंगथोल फंगबना मपाल लमदगी संगसिलकपा कुकी सिंगना अनौबा खुल कया पाक्तकनना संदोरकली एक असिगी मथक्ता एसटी स्टेटस की खुदोंगचाबा लौरकपना एक असी सेमदोक्तुना अकनबा कांगलोन खरा थंबगी तंगाइफदबा लई हाइखी महाकी ओइनदी पॉलिटिक्स की ओइबा नत्रगा लनाई येकनबा अमता लैते अदुम ओइनमक इफुरुप की मांगनबा अमदी अपुनबगी सक्तम काइनबा तौरकपा खुदिंगमक थेंगनगनी येलहौ फुरुप खुदिंगमक पुनसिंदुना वखल तामिनरगा अपुनबगी सक्तमदा सिंगनरकलिबा चिनकुकी नार्को टेरोरिस्ट सिंग मरु फंगना मुथतनबा होनमिनासे हाइना पाउजेलखी वांगू अवांग लेकाई मेरा पाइबिना सिंदुना वांगूगी यामलबा मियामगा लोइनना महेश्वर थौनाउजमबु कौदुना चिनकुकी नार्को टेरोरिस्ट अमसुंग इलीगल इमिग्रेंट गी मायोक्ता मिफम पांगथोकी मिफम असिदा वांगूगी यामलबा इमा इबेल सिंग सरुक याखी अदुगा महेश्वर बु ओपीदुना थौनासु हापीखी हाइरे महैरोई अनि फिजम हेमांजित अमदी लुवांगबी लिंथोइंगंबी हिजमगे मिहात सेनबा मियोय फारबसु ngasi फावबा असिबा हक्सांग पुथोकपा ngamdaba maramna जेसिना संगसिनखिबा खोंजंग खुथांग सरा हेनबादु तोकलगनी लमदम असिगी लैरिबा सीएसओ इमा इबेल सिंग पुन्ना खुसमनदुना असिबा हक्सांग थीबा संगलबा याय हाइना जॉइंट एक्शन कमिटी अगेंस्ट द ब्रूटल किलिंग ऑफ two students Fizam Hemanjit and Luang Billy Thoingambi Hizam by Kuki militant gi Maike daki Fongdorakle Manipur Press Club ta ngarang pangthokiba paugi mifam amada JSC ko convener nga sekpam Bimolana hai CBI na mihat asigi matang da senaba miyoi phagat labasu asiba haksangi mayek sengbalikun khanghan daba amadi imung manung da sinaba ngamdri thawong asimiam na lengak na हिरम असिगी मतंगदा करिगुंबा अमता फोंदोक्तना लैबसी लाइबक थीबने मिसी असिगी लंगला लंजिन पुथोकनबा हाइदुना था असिगी अहुमदगी खुथांग सरा हेनबगी खोंजंग संगसिनदुना लाखिबने अदुबु खुथांग सरा हेनबासिंग असिदगी हौना लेपलगने लैंगाकना महिरोई अनिगी हक्सांग सिनबा ngamद्रबदी लमदम असिगी मियामगा पुन्ना खुसमनदुना मखल मखा क्यागी अकनबा खोंजंग संगसिननबा सेमसाबा लोइरे हाइनसु फोंदोखी Laibak ki ningthau sahigi masin ama oina Uttara Sanglen sana konungna sinduna amadi lining thau sana mahi temple vote amasung pandit loisangsu saruk yaduna lining laison amadi nat ki chanabi amata kaihandana kwak tanbagi thauram pangthokre sahi khudingi meragi tarani panba numit asida laibak ki oina awa ana tagadaba sing usekna mahut sinduna yamna lapna tanthokraba matamda Laiba asi ingna signa leihonanaba amadi laibak ningthongna nada yektana punsi nungsangna leihonanaba amasung ningthongna yaifaba haibasi laibak ki oina yaifaba oigadawribani haina thajanabaga loinana kwak tanbagi thauram pangthoktuna lakpane kwak tanbagi thauram asi sahi asigi oina su ngarang lanjing furet athokpam ojendro maitaina ayuki pungphamda sana konungda lenglaktuna इनिंग थौ खुरुमदुना हौदोखी लोइनना लांजिंग पुरेना उचेक तांदुना करंबा माइकेदा पाइखिबगी हाइनसु येंखी कोनुंगदगी हनख्रबा मतुंग नुंथिलगी मतमदा क्वाक तानबा थौराम पांगथोकननबगीदमक सना कोनुंगदा फमनाइबसिंग लोइनना अमुक लाकलगा सना थोंगदा ngaiduna laiki थौराम असि पांगथोकननबगीदमक निंगथौ लैसेंबा सना जावबना सना कोनुंगदा लाइगी लाइथौ अमसु पांगथोखी मसिगी मतुंगदा इनिंगथौ अंगोम निंगथौ अमदि लैबाकी फमनाइबसिंग थौरम पांगथोक पगुम वांखैगी थांगपात मपान कम्युनिटी हॉल दा साबा क्वाक्संगदा थुंखी हाइरे
मफम असिदा माइचो पुरेल प्रोफेसर एनजी कांगजियाना निंथौदगी थौरम हौननबा याथंग लौबगा लोइनना अमाइबी थौगल जगोई कटकी तुंगदा पना मरी खुराई लाइफमगी वांखै खाबम ख्वाई अहलुब अमसुंग यास्कुल नहारुकी खौसारोल सुंगसु कटकी हौकिबा मेगी तारीख कुनगनी पांदा सुगुनुदा लान यावबा सटखिबदगी थीबा खंगतना पांगोंग न महुत सिंधुना पोलोइख्रबा सुगुनु अवांग मांदोप लेकाई दगे nganगोम नेबी अपोकपा nganगोम सना खोंबा अमदी अपोकपी nganगोम ओंबी अहनबिगी युमदा GMF ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया मैतै नोंसागा डायमंड डोनर्स अमदी डायमंड टीबी खोंजोम येंबीबा कयागी मतेंगा लोइनना अथौबा nganगोम नेबीगी इमुंगदा लुपा लिसिंग निफुगी तेंबांग खुसिनख्रे तेंबांग खोंसत असिगा मरी लेनना डायमंड टीबी खोंजोमगी MD जेम्स हैक्रुजमना फोंदोरखिबदा मणिपुरगी काचिन कोयादा लमदम तामना लेबना ngasi फावबा इमुंग असिदा लेकाइगी मियोय खरगा थौदोक्सि तारुबा खंगलुबा खरना मतेंग पांगबा नतना लेंगाकी माइकेदगी मतेंग पिरकपा लेट्री थौदो असि CBI दा नत्रगा NIA दा थिजिल हनबीबा पामले मरी लेनना ऑथोरिटी सिंगना मिजेंग संगबिननबा पुंगनिंग सिंगसिलकपगा लोइनना मियामनसु अंगंबा मतेंग पांगबियु हाइना फोंदोखरे तेंबांग खोंसत असिदा पदमश्री नामैराकपम कुंजरानी सेकेंड कमांडेंट CRPF वांखैराकपम नंदिनी सरुक याखी मखा तारकपदा मपानगिबा पाव खरदंग पिचरी मालेमगी मंगा सुबा ख्वादिगी चावबा इकोनॉमी ओइरिबा इंडिया असी कुमजा लिसिंग अनि कुंथ्रा फावबगी US डॉलर ट्रिलियन 7.3 गी GDP गा लोइनना जापान दगी हेंदुना मालेमगी अहुम सुबा ख्वादिगी चावबा इकोनॉमी ओइरगनी हाइना S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ला ख्वादिगी नौबा PMI इशूदा फोंदोखरे माओइस्ट की इरांग नसोकलबा छत्तीसगढ़ गी मोहाला मानपुर अंबरगढ़ चौकरी डिस्ट्रिक्ट BJP की वाकर अमा हाथखिबा थौदोकी मतांगदा हौजिक पुलिसना इन्वेस्टिगेशन सथरिबादुदा पेंदबा लेरबदी पार्टी असिना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA बु थिजिलहनबा यागनी हाइना स्टेट असिगी चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेलना फोंदोखरे मपानदगी फंसिंग फंगी हारिबा अयाम्बना नेपाल गा लोनबा बॉर्डर परिंगदा चलाइरिबा मद्रासा लिसिंग मरी इन्वेस्टिगेशन सथननबगीदमक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अमा सेमले हाइना ऑफिशियल सिंगना ngarang फोंदोखरे जेलदा लेरिबा सेपरेटिस्ट सबीर सहाना लुसिंगबा जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP असी लोना यादब ऑर्गेनाइजेशन ने हाइना लाउथोकपा याबगे ग्राउंड मतिक साना लई नत्रगा लेते हाइबदु लेपननबगीदमक सेंटरना दिल्ली हाई कोर्ट की जज अमना लुसिंगबा ट्राइब्यूनल अमा सेमख्रे हाइरे
सानबगी पाव पिजरी साउथ कोरिया की सिटी सांगवोन दा पांगथोकपा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप ता इंडिया के सरबजोत सिंह नुपागी 10 मीटर एयर पिस्तौल दा ब्रोंज मेडल लौदुना लिसिंग अनि कुनगमरी पेरिस ओलंपिक्स कोटा फंख्रे जूनियर वुमेन्स इवेंट इंडिया के साइनियामना गोल लौख्रे इंडिया ने युम्बु ओइदुना सथरिबा आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के ngarang मुंबई की वानखेदी स्टेडियम दा सानाकिबा टूर्नामेंट की कुनगा हुमदोई सुबा मैच दा क्विंटन डी कोकना लौखिबा रन चामगा हुमुद्रा मरी के मतेंगना साउथ अफ्रीका ना बांग्लादेश पो रन चामगा निफुगा मापन दा माइथिबा पीदुना पॉइंट टेबल के अनि सुबदा हाइगटख्रे मैच असिगे तो साउथ अफ्रीका ना ngamduna बैटिंग हाना तौबदा ओवर 50 दा विकेट मंगा तुरगा रन 442 लौके साउथ अफ्रीका की बैटिंग दा ओपनर रिजा हेंड्रिक्स अमसुंग अहुम सुब बैटर वानडार दुसेना मथंग सिना रन 12 अमसुंग अमा लौरम लगा आउट ओइख्रबसु अतोपा ओपनर अमसुंग मरी सुब बैटर माक्रमना यामना फजबा बैटिंग की पार्टनरशिप अमा सेमदुना स्कोर बोर्ड ता रन याम खलहनखिबने बांग्लादेश ना मैच असी माई पाकननबा रन 442 लौननबा होनरकपदा ओवर 93 बॉल मरी दा विकेट 10 मक आउट ओइरगा रन चनीगा 53 दा इनिंग्स लोइसिनखी टारगेट रन यामखिबना बांग्लादेश की बैटर सिंह हौरकपदगे अचौबा प्रेशर मायोकनखिबना रन 59 सुरकपदा मखोइगी विकेट मंगा तुखी फ्रांस की कोनुंग पेरिस ता सानबा होकिबा यूएस डॉलर $1,950,000 की सेल की मना लेवा फ्रांस ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट इंडिया की मकोक थोंग नुपा की डबल्स पेयर सात्विक सनराइज रानकी रेड्डी अमसुंग चिराग शेट्टी माइफाकना कैंपेन हौख्रे नुपा की डबल्स ताहुम सुबह सिदेट ओरिबा इंडिया के रानकी रेड्डी अमसुंग चिराग शेट्टीना ngarang सानाकिबा अहानबा राउंड दा युम्बो फ्रांस के पेयर लुकास कोर्वी अमसुंग रोनान लबरबु स्टेक गेम 19-13 दा माइथिबा पिरंबने यैथोक्तुना लाख्रबा इजराइल की नुपा अमसुंग नुपी नेशन टीम सिंगे मैच मरी नवंबर थादा रीशेड्यूल तौरे हाइना वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा ना निंगथौकाबा नुमित्ता लाउथोख्रे इजराइल हमास लाना मरम ओइरगा UEFA ना था असिदा सानागदबा मैचिंग अदो पोस्टपोन तौखिबने अनौबा शेड्यूल असिगी मतुंगना यूरो 2024 ग्रुप 1 क्वालिफायर दा इजराइल ना कोसोवो गा नवंबर 12 दा अदुगा इजराइल ना स्विट्जरलैंड गा नवंबर 15 दा सानारगने केनोइस प्रसी यादव अमसुंग क्वार्टर माइलर दीप्ति जीवनजीना हांगजौ एशियन पेरा गेम्स की निनी सुबह नुमिता पांगथोकिबा कॉम्पिटिशन सिंगदा गोल्ड मेडल अममम लौबा ngamkhre गवान युम्बु ओइदुना पांगथोगदौरिबा 53 सुबह नेशन गेम्स 2023 दा वसुगे नावरेम रोसिबिना ने इंडिया की ख्वादिगी चावबा लेमजनिंगाई ओरबा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट असिगी ओपनिंग सेरेमनी दा मणिपुर की फ्लैग वियर ओइरगने था असिगी 23 सगोल सेंगी नुंगथिल पुंग 3 मखाइदा फातोरदागी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौदोकदबा ओलंपिक स्टाइल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट असिदा मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन दगी फंगबा लिस्ट के मतुंग इन मणिपुर ना मसाना 23 ता पुन्ना नुपा अमसुंग नुपी एथलेट 453 ना सरुक यागने लोइनना कोच अमसुंग मैनेजर मरीफुगा मरी ओइरी MOA की ऑफिशियल 22 यावरी हाइरे स्टेट की कंडिशन असी बॉबी वाइकोमना चीफ डिमिशन ओइना लुसिंगने टी दुसांता अमसुंग एन फोनीना डेप्यूटी चीफ डिमिशन ओइरी इवेंट शेड्यूल की मतुंग इना तांकक नाइना स्टेट की टीम सिंग गवादा सनागनी हाइरे नावरेम रोसिबिना हंदकी हांगजो एशियन गेम्स ता सिल्वर फंगलखी बने मेडल असिना मा की अनिसुब गेम्स असिगी मेडल ओइखी बने हौकी बलिसिंग अनि 15 जकार्ता एशियन गेम्स ता सब मानब वेट कैटेगरी हुम्फुदा ब्रोंज फंकी बने क्वालिफाई मया
क्वाक्सिफाई मयाई लेकाइदगी मसाई सही कुलहुमदोई सुरबी एथलेट असी हौखिबा गुजरात नेशनल गेम्स तसु गोल फंखिबने। ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फाना सिंधुना KSS ओंबी चंद्रलेखा देवी अमसुंग महाकी मुंग मनुंगना स्पॉन्सर तौदुना आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड लमलोंग थोंगखोंगदा सथरिबा अहुम सुबा कर्नेल खेत्रीमयुम अरुल कुमार निंगसिंग फुसाल टूर्नामेंट की ngarang सानाखिबा मैचसिंगदा नेरोका FC संगाखफम क्लासिक फुटबॉल एकाडमी चिंगमैरोंग अमसुंग संगाई फुटबॉल स्कूल माइपाख्रे। अमदी तोंगान तोंगान बा ग्राउंड सिंह सथरीबा मरी सुबा MNCA अंडर 16 बॉयज नावरम रासनिंग टौनिंग सिंह ट्रॉफी 2023-2024 गे ngarang sanagada मैच मरी नोंगना मरम ओइदुना सानबा याखिद्रे अमसुंग टीम सिंगना पॉइंट येना ख्रे हाइरे। लोइसिलकपदा ngasiगे हेडलाइन दे यावखिबा मरोइबा पाउसिंग अमहना पिजरे। लुपा करोड़ तराग मरी रोंगी प्रोजेक्ट सिंह सेमना उरेप उयुंग तमख्रे। मणिपुर की इरांगदा मपान की खुद जावी हाइबा मयेक सेंगलकले हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखरे। खुलाई पाइबा लुप का याना चेरोल खुयेक पिनखिबा लैट्री हाइना चीफ मिनिस्टर ना हाइरे। इंटरनेट थिंगबगी मायोक्तान समना लेंगा की ऑफिस थोंगलोन बा हौख्रे। इरांग की मिंगदा मियाम की हक मत पयाबा ngамलोय हाइना अंगते सांग मरिंगना फोंदोरकले। मणिपुर की इरांग मिरम की फोर्स सिंगना लौतुनरगा थोअनब्रा हाइबगी सिंगना बलई हाइना मोहन भगवतना फोंदोरकले। मणिपुर की इरांग चीफ मिनिस्टर एन बिरेना थोअन बनी हाइना ITLF ना मराल सिरे। थौबालदा अफ्रीकान स्वाइन फीवर लेरे हाइना लाउथोख्रे। अरोंग तुरेलदा ओक असिबा कयामरुम थादरकले। सिक्योरिटी फोर्स ना मफम अनिदगी यामलबा खुसु खुलाई सिंह फागतले हाइरे। तोरबुंग ममांग लेकाइदा मैतै सिंगना मसागी मयुमदा संगलुबदा कुकी सिंगना थांगना यानगे हाइदुना तानारखरे। अमोफा लिंखतखिबगी कुंथ्रा मरी सुब फाउंडेशन देगी थौरम पांगथोख्रे। इंडिया दा तिलुबदगी थोकलिबसे नबसिंग खंगना थबक तौसे हाइना वाई कुंजरानीना फोंदोरकले। लिंथोइंगंबी अमसुंग हेमाजित की जे सिना फोंदोरकपदा मणिपुर लेंगाकता मियामना थाजबा थमद्रे अकनबा खोंजंग संगसिलगनी हाइरे। क्वाक तानबगी थौरमदा येकना तिंखंग पुमनमक मरु फंगना माइथिबा पीरसनु हाइना निंगथौ लैसम सनाजावबना फोंथोख्रे। अमदी थांग थारगा अंगांग उनबबु सेंदा लंबी ओइना सिजिनरकपा लनाई लायंग संगसिंगदा सी सेक्शन ऑडिट तौबगे तंगाई फदबा लैरे। बिजरिबा पाउसिंग असिग लोइना हौजिकी दिनुक्ति फोंगलिबा पाउसे सिंगदगी लौथोकसबा मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजबा लोइसिनजरे। मीडियंग ताबिरिबा मदि ताबिरिबा सिंगबो मुखहना पुष्परानी लाइसोमना खुरमजरे।
याइफवी आई केयर की सही मरी सुबगी एनिवर्सरी लापग लोइनना मियाम गिदमत ऑफर फीचरी मिट लाइंग बगी ओपीडी फ्री ओइजगनी अमदी फ्रेम दा 50% अमदी लेंस दा 30% की खुदोंचाब पीजरी लोइनना याइफवी आई केयर की ब्रांचिंग याइफवी आई केयर खांगबोक बाजार ऑपोजिट SBI ATM अनि सुबदा याइफवी आई केयर लमसांग बाजार अहुम सुबदा सुर हॉस्पिटल काचिंग लमखाई ब्रांच अकुप मरोल गिदम कॉल तोबियु 73959 अमुकहन 73959 याइफवी आई केयर की तोंगा तोंगा ब्रांच अहुम द थमजरिब खुदों चाबसिंग असि मियामना लोबियु पाउजेन जबा लाक्लिबा तांग कुनग तरुक था तरा इंग्लिशिंग अनि कुनग हुमदोय मेरागी तरानिथोयनि पानबा सगोल सेन नुमिता युमनाम इबोमसा एलएस खेलेंद्रोगे इरात जबा इरेमा इमागी फिजोल होंबगी थौरम पांगथोक सगदौरी थौरम असिदा हौखिबा कुमोन सिंगदा इमागी थौगल फंगबिदुना इसा निजरगा फंगबिख्रबा ख्वाई तराना मतम चाना लेंबिरक्तुना इरेमा इमाबु थौगल तौबिरनबा अमदी पुंसि चेंजेल निबिरनबा पाउजेंजरी बा युमनाम इबोमसा एलएस खेलेंद्रो मैतै कोमलाखोंग इरेमा लैरक मनुंग Admission open. City College of Nursing, Sangai Pro, Airport Road, Imphal West, Manipur. Manipur Nursing Council na approve tawduna Manipur University da affiliated tawraba Nursing College ni masagi parent hospital leiraba institution amani. Mahiroi nupi khaktagi oina leiriba college asida mahiroi singi damak hena afaba clinical exposure gi damakta RAMS, Raz Medicity, North AOC, District Hospital, Thobal amadi Imphal Hospital, RAMS Road ta thajagani. Prospectus amadi admission form office hour matamda office tagi fangbigani. Hena akupumrol gi damak contact number 9402217175 amadi 9612477282 dagi khambigani. लोइना मसागी पेरेंट हॉस्पिटल लेरबा सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सिंगमेरोंग द लेजरे अमदी मफम असिदा एजुकेशन लोनी खुदोंग चाबसु लेजरे लेंसिन बिरो सिटी हॉस्पिटल ऑफ नर्सिंग संगाई प्रो एयरपोर्ट रोड इम्फाल वेस्ट मणिपुर एडमिशन नोटिस एट Bangalore last few seat Bangalore da masak nairaba maming lairaba pharmacy college Narayana Institute of Pharmacy Gautam College of Pharmacy amadi Oxbridge College of Pharmacy hariba college sing asida sit khara hangbagi pharmacy bu pamjaba amadi certificate bu pamjaba D Pharm amasung B Pharm gi yamna line pass tawba yaraba chahi manghandana lowest fees da akaknaba sit khara leijari interest laiba satra singna September gi last week fawbagi manungda admission tawbiu adongi khudong chanaba guideline leijari extra no commission and no extra fees leijade akupa marol gi damak Global Educare Khongjom Bazar 9378153923 amuktang hana 9378153923 natragana Diamond TV dagi khangbibi yagani Karigumba dom yumda laiba anaba singi hidakapa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tobinaba experience lairaba nurse amati doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medland Home Nursing Care Service Manipurna pung kunmari chukna adom yumda latuna hidakapa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi makhal kya ge anaba sing experience lairaba doctor amadi nursing tuna mating pangzari akupa marol gi damak Medland gi helpline number 9205987988 ta call tawduna tanabiu National amadi state awardee MD Jia Ulak Pusamna makhada pijariba layong sing asi layangjari manung changba yadaba manung changbada chang naidaba manung changbada matam kuina changba Saujanan thaba amangthong mayada pomba amangthong manungda pomba amangthong da makun hulaga naichaba pistula amangthong gi akoibada maring chatlaga hagajaba puk nungshit kaba gastric problem leiba e taba chikpa naba tonsil sinus asma khwang naba thagi khongkap chang naidaba fingau chatpa singli nauri son thaba asina singba sing layangjari ba mafam singdi Kekru Bila North AOC opposite Kekru Part Imphal ayuki pung tara dagina nungthil gi pung manga fauba mayang Imphal Kochak Bazar da ayuki pung taruk tagi ayuki pung mapan fauba Yaripok Bamo Laikai Kabarstan Road Thangjunumit amasung yumsakaisa khudingi ayuki pung tara dagi nungthil gi pung mari fauba Jumi Colony Old Bazar near Muslim Masjid Sisipur akupa marol gi damak contact tawbiu MD Jia Ulak Pusham 8414825323 amuktang hana
8414825323. Lengsin Biraksi, Life Care Diagnostics, Wangjing Lamding, Thobal District, Manipur. Near National Highway 102, Lamding Cherapur Road, EE Ground. Life Care Diagnostic asida hena kudong charibadi, mafam asida specialist Dr. Singh Phangbigani. Maroina Medicine, BP Diabetes, Thyroid, Anxiety, Joint Pain Amadi, Tongan Mamakal Gilena Singi Oina, Tangza Kudimaki Phangbigani. Mathangda Dermatology, Skin Gi Oina, Medical and Cosmetic Gi Oina, Nomizin Kudingi Kudong Chaba Phangbigani. ENT Gi Oina, Haibadi, Nakong Naton, Khanau Gi Oina, Ningthokaba Kudimaki Kudong Chaba Pizeri. Mathangda surgery gi oina leiba popa amadi sagul chen numit khuding gi oina leizari emergency medicine gi oina di numit khuding gi khudong chaba pizari Life Care Diagnostic Wangjing Lamding Bazar asida makal khudimaki clinical laboratory test chawgi khudong chaba leizari blood urine sputum stool ECG hariba sing asi khudong chaba phangbigani hena khudong chaba di blood sugar test tawba amadi BP gi checkup tawbada 50% gi discount pizari masi khakta natana adom na sathok chasin da nungai trabasu home blood collection gi damakta khudong chaba leizari masi khakta natana miyamna thoido hendona khangnaraba authorized sample collection gi Naukon Diagnostic amadi Babina Diagnostic ki sample collection gi center amasu oijari 24/7 care service tawjariba Life Care Diagnostic Panjariba sing asida domna khudong chaba lobi ninglabadi akupa marul gi damak call tawbiu 700-537-8820 amukahna 700-537-8820 Life Care Diagnostic Wangjing Lamding Bazar. Sahidare kutalan sit puna lairam na bashu British na kudum chan puna palam na bashu Sahidare kutalan sit puna lairam na bashu British na kudum chan puna palam na bashu Mai tay hai ba purup se mut pangam dena Lairak labani kau ganu kuki popi noya Mai tay hai ba purup se mut pangam dena Lairak labani kau ganu kuki popi noya Lao ma kundang like ma kuzo father Milam pa ma karam sao ma kuki popi noy no Lao ma kundang like ma kuzo father Milam pa ma karam sao ma kuki popi noy no Kang lay paksi May trabaksi Noy gi kukilen oy ni gay na mangli ba mangdo Noy gi kukilen oy ni gay na mangli ba mangdo Hatang mapok ti lai da na Mapok ta manglulu Hatang mapok ti lai da na Mapok ta manglulu Kuki noy na mangdoy ba mangshay Manipur da kang laypak da sana laypak Kuki noy na mangdoy ba mangshay Manipur da kang laypak da sana laypak Nasana na mga tibagi Oy amang ano Nasara na mga tibagi Amang oy amang ano Mapamse kang laypak ni haiba se kau gano Nasana nasao matsakat kang jauhe Nakoy si katay lagi haurat pa no haiba daw Kuki popi Oy oy tali daw kukile Manipur Sahidare kutalan sit puna lairam la bashu British na kudum chan puna mapalam la bashu Sarkar Wai ki mission da le pena
ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯪꯖꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯗꯣ ꯂꯦꯞꯍꯧꯔꯣꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯗꯐꯝ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯊꯤꯕꯣꯡ ꯃꯤꯇꯝꯕꯗ ꯁꯥ ꯅꯣꯏꯕꯨ ꯂꯥꯟꯕꯤꯅꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯣꯡꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯆꯪꯖꯧꯍꯦ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯧ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯣꯏ ꯁꯛꯁꯥ ꯈꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯀꯅꯨ ꯏꯪꯊꯕ ꯇꯞꯊꯕꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯅ ꯐꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯈꯣꯝꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯅꯨꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯅꯨ ꯈꯥꯡꯅꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯨꯐꯠꯇꯅꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯅꯨ ꯈꯥꯡꯅꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯨꯐꯠꯇꯕꯅꯣ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯕꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯂꯕꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯕꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯜꯂꯝꯂꯕꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯃꯨꯠꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕꯅꯤ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯃꯨꯠꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕꯅꯤ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯅꯣꯏ Soizaina lepliba uire aiko yaurakle matam mikap thopagi Soizaina lepliba uire aiko yaurakle matam mikap thopagi Haugatlo na haron thaudang yambasa Haugatlo na haron Haudang yambasa Ulasi saisu lengkong panaba Ogna pamlamdam imabukan naba Ogna pamlamdam imabukan naba Choy jai na lepliba Uire ay koy Yorakle matam Nikap thopagi Khoi buthung laba kana dikiruni ai khoi na leiri ngai kana nangam gani ai khoi buthung laba kana dikiruni ai khoi na leiri ngai taragi sei suna lengkong phabani Taragi say suna lengkong pabani Apun bapanggal na imabungakani Apun bapanggal na imabungakani
haugatlo yelhomi pulasi ai khoi haugatlo yelhomi pulasi ai khoi tang lei pak se khambi mai hore tang lei pak se khambi mai hore ulasi thona amata oina ulasi thona amata oina okna pumlam dam imani dama okna pumlam dam imani dama trôi dài nơi lép liba vì để ấy thôi yêu đất lệ mơ thầm mi cập thô bagi âu gật lo na haron thâu đang yam basa âu gật lo na haron thâu đang yam basa ulasi say su lên thong phana ba na pumlam dam imabu kannaba na pumlam dam imabu kannaba soi jai na lepli ba wi re ai kho yo rakhe matam mikap thopagi yo rakhe matam mikap thopagi खुरुमजरी मैम नाकेन थागी मिनोक हाइदना संगाई आर्टिस्ट एसोसिएशन की अनौब निथम कुमैगी अमा पुथोकसखिब लीला दो अखोइना अमुक खरा सेमदोकचरगा मियाम की डिमांड की मतुंगिना लीला से मनिंग ममांग अदु सेन बाय सेन खरा ओंथोकचरकांदा लीला सिगी इसै मख पुथोकजबनी सैसे इनाउ सोशलियो पुन्ना समिनजबा रेकॉर्ड तौबगी दुगी सैसे लौबगी लौरिंगे मनुंग हाइज तारे मते मखतंग थागचरके मैम सपोर्ट तौबियो खुरुमजरी Saktami thamoida lotli thamoida chetna yekrava saktami thamoida lotli thamoida chetna honkinu nangi thamoi ado honkinu nangi thamoi ado yekrava saktami thamoida yekrava thamoini ai haki solabi siklani ai haki limpio aibo nusi nusina limpio aibo nusi nusina nang tagi moida thamoisi yekrava saktami thamoida solabi siklani ai haki tangjabi nangi nungsi mai thoni amambana tangjabi nangi kuchuni aigi naya tapam oiribi
Yekraba sakami thamoida Sonabi siklani ay hakti Lagloy ne punsi se anirak Amutang loiraba mapotni Lairami haiba khudam ase Mutana leiba oishano Ano ba yining punhansi Harang umuni mo na Awag may sabong ko'y na Musiko do damlasi Punsi ko sa kasida Yekraba sakami thamoida Sulabi siklani ay hakti Kinu nangi thamoy ado Limbiyo ay buong Nung sinong sina Yekraba sakami